Muthenya wa muthi niguo muthenya witu wa mbere wa exercise hanini na kamuthako kanini nigetha turegerie mwiri na twiririkanie ura twekaga twi ciana tondu mweri uyu ire ni ukura ni birthday yakwa so umuthi ni muthenya wakwa wa mbere wa exercise tondu mweri uyu wothe nginya tariki 1 June niguo ngukorwo ndina happy birthday month ya ngiruga kuma miaka ya andu aya nini kuthie miaka ya andu aria nene na maikara meciria cio. Thank you. Maria mega marutira nia wera nego modo kwa teithekaga na kya modo kuonage wega na kya modo kuonage wega ikaya ko sanga teithako
Otogwo wona to mashida umuthi rucio turenuga muthenya wa day number 1 ya kajimu kanini na guthaka twathaka volleyball ona volleyball so turende go celebrate mweri uyu mugima wa May tondu niguo mweri ure ni ndaciarirwo tariki 1 ira so muthenya tariki 2 na umuthi no muthenya wa keri wa go celebrate birthday yakwa turame celebrate na maundu maria tungiuga makwiririkania maria twekaga twi ciana guthaka banya guthaka uki dikana kwa nyure kware na uki na mangita mau uguo so to nyambera kwiririkania mweri mugima na gukwera timu igiri ya andu eri na twina ciana igiri tukagayana aria metagwo rima gatagati aya kugira mubira wora ona riu acio twina one waya we uka twina oru toyo nona yeah. So thank you so much as we celebrate my birthday this whole month. We are gonna do crazy things and I'm so excited. Todo staying at home is not funny if you don't find anything funny to do. Thank you.